Ohayo kininayo, basahin tayo man da ito yung baga ni Angelita Antalan. Kasto ito kininana. Wow! Imunaak nag-comment ohayo kininayo. Shabaak Shabaak. At talin naman ni Angelita. Ano kaya nasa mo ni Shabaak? Shabaak kabsat nga nalabsat. Siguro miteng kabsat mapa-shoutout na kung tatan. Sige na please. Maragsakan na unay-unay ti aming videos yo nga gasawa kabsat ohayo kininayo. I love you. Pa-shoutoutin miten dito ipos Rubio Pangasinan, Kibuar, agitay pamilya Tamundong. Kabsat sige nagadol letter H na. Nanay ko man, kablaawang man, ti Happy Mother's Day. Kastamit kin kakabsat. Nagyaman ak narad kabsat. Angelita Antalan. Happy Mother's Day to all mothers at sa mga nagpapakananay. Nagkagaya ko. Kininana.